benshi dushobora kuba twarizeye ko Sadc ije kugarura amahoro n'umutekano bisa n'ibyabuze ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko tunibuke neza ko ingabo zirenga 200 za Afrika y'Epfo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko na cyane mu mujyi wa Goma. Izi ni zahageze ku itariki ya 27/2023, ariko zibumbiye mu gice cya Southern African Development Community cyangwa se Sadc. N'ingabo navuga zatrupinzwe hariya zisimbuye iz'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, East African Community Regional Forces aircraft. Nyuma yaho izi ngabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba intego zazo zari zijyanye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zitakunze, nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Kongo tariki ya 20 ukwezi kwa 12 2023 murabyibuka. Hanyuma iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binanyuze muri minisitiri wayo w'ubanye n'amahanga Christopher Tundura uyavuze yuko intego ya mbere izanye Sadc muri Kongo ari guhangana n'inyeshyamba za M23. Hanyuma rero nkuko n'abayobozi b'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba bari babyemeranijwe ari mu kwezi kwa gatandatu 2022, avuga bati East African leaders approved the development of aircraft in June 2024 when they met in the Kenyan capital Nairobi. The Kenyan Red Regional Forces was tasked to halt the conflict in eastern DRC that has raged on for decades. The EAC rendered support to DRC after the country formally joined the bloc on April 8, 2022. Since then, DRC is a member of both the EAC and Sadc. Shanza kuvuga ngo mu kwezi kwa gatandatu murabyibuka ko aribwo kwa gatandatu 2022 aribwo abakuru b'ibihugu bigize EAC bahuriye mu murwa mukuru w'igihugu cya Kenya Nairobi, bagana ku kureba uburyo gisirikare cya Kenya cyagenda, ariko ni nacyo cyari kinayoboye mu burasirazuba bwa Kongo mu kugira ngo habe gukumira amakimbirane agaragaraga mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bitandukanye nuko bamwe bari bazi neza yuko intego ya EAC cyangwa se ya aircraft kwari guhangana no kurwanya umutwe wa M23. Ntabwo ariko bimeze. MZ tumaze kuyibona. Kenyan Red Regional Forces was tasked to halt the conflict in eastern DRC that has raged on decades. Mu byukuri ibinyacumi by'ubwabyo byasaga n'ibitambutse amakimbirane agaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Ngi intego ya mbere nyamukuru yari ijyanye ingabo za aircraft hariya. Hanyuma ku itariki ya 8 2022 hari mu kwezi kwa 4 nabwo mubyibuka neza ko ari bwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatekereje ku kwinjira mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba iza no kuza kwemerwa. Ariko mu kuza kwemerwa iki gihugu cyari kiri no muri Sadc naho cyari kirimo. Ariko uyu munsi twabonye ingabo z'akarere ka Afrika y'Uburasirazuba ziva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Utese kubera iki zahavuye? Ese intego yazo yari irangiye? Mu byibuke neza ko zasimbuwe na Sadc. Sadc and EAC pulling in different directions? Question mark. Kibaza ngo Sadc na EAC bo bwabo bari mu byerekezo bitandukanye cyangwa se bafite intego zitandukanye. Mwibuke neza ko ubwo ingabo za aircraft zoherezwaga muri Kongo, ndabivuga uko biri. When aircraft troops were deployed in DRC, President Felix Tshisekedi wanted them to mainly focus on fighting the M23. Yet, this was not the spirit of EAC leaders, who put more emphasis on enabling a cessation of hostilities and political dialogue as a way to reach a sustainable solution to the conflict. Bivuga ngo
aircraft ijya gushyirwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Perezida Tshisekedi ubwe yifuzaga yuko baza kurwanya umutwe wa M23, ariko iyi ntabwo yari yo ntego y'abayobozi ba EAC. Bafashe icyo cyemezo mu rwego rwa politiki cyangwa se rw'ibiganiro bya politiki, hostility and political dialogues, nk'uburyo bwo kugira ngo haboneke igisubizo cy'umuturambye w'amakimbirane agaragara muri Kongo, as a way to reach a sustainable solution to the conflict. Ibi rero byatumye Tshisekedi atiyumvamo General Jeff Nyaga i Bujumbura mbere yuko haba ihuriro ry'abagize ibihugu bigize umuryango wa EAC, mubyibuke neza. Ariko icyo gihe Kinshasa nabwo intambara rimeze nabi, imirwano imeze nabi, harimo guhohotera abasivile, kandi izo ngabo z'akarere zariyo hariya ibyo zarabirebaga. In the press conference on May 13, 2023, Rutundura said that the EAC troops who come to restore security in Eastern DRC have failed. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyo ku itariki ya 13 kwezi kwa gatanu 2023, Rutundura yavuze yuko ingabo za karere zagiye muri Kongo muri yo kugarura amahoro, misiyo yazo isa niyarangiye cyangwa se byazinaniye. Those of the Sadc are arriving pending the fixing of the modalities by June 15, Rutundura said. Rutundura yavuze yuko hategerejwe ingabo za Sadc nazo zagombaga kuhagera tariki 15 kwezi kwa gatandatu mu mwaka ushize, ibyo murabyibuka. Aircraft iyi ngiyi mu buryo bwo kongera kugira ngo igarure amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, although aircraft was credited for the restoration of relative peace in Eastern DRC, it is clear that the Congolese authority were, nibwo buryo bwari buzwi neza n'abayobozi ba Kongo ko ingabo za aircraft zigiye kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, all along planning to have Sadc troops repressing EAC. Ibi biri mu byatumye rero, habaho yuko Sadc isimbura aircraft. This is an indication that although DRC joined the EAC, iyari imwe mu mpamvu nyamukuru yatumye Kongo yinjira muri EAC. Yari yizeye neza yuko iribuze kuza kubona imbaraga za EAC, ariko EAC isa nayitenguha. Tshisekedi's trust, confidence and confidence solely remain more on the Sadc. Ibi byatumye Tshisekedi yongera kwizera no kugirira icyizere Sadc, nkuko na Sadc y'ubwayo intego zayo zibivuga, was planned to be a troops from member countries that compose the United Nations Forces Intervention Brigade, FIB, which has been part of MONUSCO since 2013. Iyi rero iyi Sadc nayo ubwayo ifitemo igice navuga cyitwa FIB, iki ngiki gisa n'igikubiye muri MONUSCO. Mubyibuke ko ibi byabaye muri 2013 banasubiza inyuma umutwe witwaje intwaro wa M23. At the time of MONUSCO's withdrawal, mubyibuke ko icyo gihe MONUSCO ifatanije n'ingabo za Sadc ndetse n'iki ngiki cyitwa FIB, habayeho ko bongera gufata Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, basa n'abayikira ku murongo muri 2013. Ariko nanone habaye guhura kw'aba minisitiri n'abayobozi batandukanye muri 2023 ku itariki ya 3 kwezi kwa 11 i Angola. Ibihugu bitatu byari bigize iyi FIB, 3 countries with troops in FIB birimo South Africa,
Malawi ndetse na Tanzania nk'ibihugu by'ibikorabushake cyangwa se volunteered to add to the already existing troops within MONUSCO. Mu muhuro rero Angola y'ubwayo yasezeranije gutanga ubufasha bwose bushoboka bwaba ubwo mu kirere ndetse n'ubundi bwari bwo bwose, yemeza gutanga miliyoni 5 z'amadolari kugira ngo izi ngabo za Sadc zibashe gushyirwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro n'itangazamakuru ndabisubiramo, in a media interview, Sadc spokesperson Barbara Ropi confirmed that some DRC was destroyed on December 15 with troops from Malawi, South Africa, Tanzania and the Congolese army. Mu kiganiro n'itangazamakuru, umuvugizi mu bya gisirikare wa Sadc cyangwa se wari uhagarariye izi ngabo za Sadc, Barbara Ropi, yemeje ko ubutumwa bwa some DRC bwemejwe tariki 15 kwezi kwa 12 kw'ingabo za Malawi, Afrika y'Epfo, Tanzania bafatanije n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye kwihuza. Responding to Sadc deployment, the M23 rebel and the alliance of political parties under the newly established Alliance Fleuve Congo AFC, led by Nanga, warned that it was ready to fight for democracy. Ibi bisa n'ibyahaye igisubizo umutwe wa M23 wa Sadc, aho inyeshyamba z'umutwe wa M23 amashyaka ya politiki asa naho akorana nayo na cyane Alliance Fleuve du Congo cyangwa se Alliance Fleuve Congo AFC yewe na Nanga itangaza yuko yiteguye kurwanira demokarasi, ukwishyura ukizana kwabo ndetse n'abakongomani bose muri rusange. Sadc troops should refrain from trusting an irresponsible leader without personality and disrespectful of his own commitment, reads the AFC's statement. Navuga ko nyuma ya AFC y'ubwo yari maze gutangaza amagambo nk'aya, biri mu bisa naho byatumye noneho misiyo ya Sadc isa naho ikomera. Mwebwe ko na M23 bavuze bati Sadc yaje muri misiyo y'ubwiyahuzi, yaje muri misiyo mbi itarigeze nabaho. The AFC said that Tshisekedi had upset and betrayed the AFC by arbitrarily dismissing its peacekeeping from ise. But Tshisekedi yanze cyangwa se yataye twatsi AFC, nyamara iyi AFC yari ije iharanira amahoro cyangwa se kugara amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. In 2013, Sadc troops were involved in fighting M23 rebels who were pushed out of the occupied territories. Muri 2013, Sadc nabwo yari hariya muri Kongo mu kurwanya umutwe wa M23 kugera ubwo utsinsuwe ukava no mu matware wari warigaruriye. However, almost a decade later, ntabwo byatinze nyuma y'ibinyacumi cyangwa se ntabwo byatinze nyuma y'imyaka 10, the same rebel group resurfaced leading to the current conflict. Nyuma y'imyaka 10, uyu mutwe witwara gisirikare usa n'uwongeye kubura intwaro no kongera kubura imirwano. On the other hand, mu bundi buryo, the EAC position and device to Tshisekedi on ending the crisis has been that of political approach rather than military means. EAC y'ubwayo yumvaga ko iki kibazo gishobora gukemuka kandi bakagirana ibiganiro na EAC, hakabaho yuko ibibazo birangira bitabaye ngombwa yuko hitabazwa imbaraga z'igisirikare ndetse n'izindi mbaraga zidasanzwe za politiki.
ariko umutwe wa M23 wita ko ari abakongomani atari abanyarwanda bari kurwana muri Kongo kandi badaterwa inkunga n'u Rwanda. The M23 are Congolese citizens and not Rwandans, as Kinshasa confuse the word when alleging that it is fighting Rwanda. Ndacyakomeza. Mwibuke neza ko ibibazo byose bya politike ndetse yewe n'ibibazo byo kutumvikana imitwe twara gisirikare byose bituruka ku kuba Tshisekedi n'abamubanjirije bataragiye bembera kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23. The use of forces by Sadc may defeat and win the battle against M23. Umumaro no gukoresha imbaraga bya Sadc nibyo byayifasha gutsinda intambara bahanganye mu mutwe wa M23, as it happened in 2013 nkuko byanabaye muri 2013. But the war will not end because the Sadc solution doesn't address the root cause of the rebellion, but aiding Tshisekedi to put his own house on fire. Bivuze ngo ariko intambara ntabwo yarangiye kubera ko Sadc ntabwo yigeze itanga igisubizo nyacyo, ndetse nta nubwo yigeze irimbura ikitwa ko ari inyeshyamba cyangwa se irimbura igitera inyeshyamba guhora zihanganye muri Kongo, ahubwo ubwo bafashije Tshisekedi gusa naho basa nabatsa umuriro, kuko nubundi za nyeshyamba nubwo zigeze kumanika amaboko ariko ntabwo zemeye ko zatsinzwe mu buryo bumwe. Tshisekedi rero kubera ko inyeshyamba za M23 zamanitse amaboko muri 2013 murabyibuka, ariko habaye kumva yuko leta ya Kongo igomba kwemerana ikajyana nabiganiro, ibyo birangira leta ya Kongo itabikojejwe. Fighting along forces like FDLR and Wazalendo, militia responsible for killing Tutsi Congolese, compromise Sadc as an accomplice in acts of genocide being committed in Eastern DRC. Byongeye kuba imitwe nka FDLR, Wazalendo yitwara gisirikare yica abatutsi b'abakongomani cyangwa se abatutsi b'abanyekongo, ibi bisa naho byatumye Sadc icanganyukirwa, isa naho yabigiye kwisanga mu kitwa ko ari genocide ishobora kwaduka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. The Southern African region blocs should have learned from previous engagement. Thus, the military option is a zero-sum game. Byari bikwiye ko abayobozi bagize iyi Sadc cyangwa se bagize uyu muryango w'iterambere by'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo Sadc nyine biga kuhabanje bakabanza bakareba imbaraga z'igisirikare zakoreshejwe mu byashize zatanzuhe musaruro, zageze kuki, Repubulika Demokarasi ya Kongo ibwayo yageze kuki. Kuko uyu munsi urukuta rusa n'urwubatswe ruvuga yuko ari urw'ubutabera, ariko hakoreshejwe imbaraga za gisirikare. Ibi ngibi biratuma ibihugu by'amahanga bisa naho byose byijandika muri intambara, which is not the cases. Urugero mbaha no Burundi nahijanditse muri intambara, Tanzania nayo nuko nyine bwo yaraje. The M23 rebellion is a Congolese internal problem. Izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 z'abanyekongo z'ubwazo ibibazo zirimo ni ibyabo imbere mu gihugu. Rwanda has pasently denied accusation of providing support to M23 rebels. U Rwanda inshuro nyinshi rwagiye ruhakana ko rudatera rudayinkunga umutwe wa M23. Mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo ubwo ari Kinshasa ubwe
yavuze ko umutwe wa M23 nk'abantu bavuga ikinyarwanda ari abanyarwanda. Amateka y'ubwayo ngarabigaragaza ngo ikinyarwanda kivugwa n'abakongomani nta kibaho, nta mukongomani ubwe uvuga ururimi rw'ikinyarwanda. The two regional blocks, EAC and the Sadc, should be speaking the same language on helping DRC out of the security crisis rather than contradicting each other. Nguvuga ngo izi mpande zombi ebyiri cyangwa se iyi miryango ibiri, EAC na Sadc, bagakwiye guhuriza ku kuvuga ururimi rumwe mu buryo bwo gufasha Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke gihari kibe cyagaruka nta kindi kintu bitayeho. Unfortunately, mu buryo bwumvikana, Sadc is repeating the same mistake. Sadc ishobora y'ubwaye kongera gukora nk'ibyo yakoze muri 2013, which will not help to bring peace in DRC. Ibitaratumye haboneka amahoro muri Congo, but escalate the conflict and prolonging the suffering of the people. Ibi ngibi ari nabyo bishobora gutuma habaho kongera kugaruka kw'amakimbirane akomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kongera kurorongotana kw'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ntekereza ko hari byumvikana. Birumvikana uburyo ibintu bimeze, intego zazanye Sadc hariya bisa naho atarizo Sadc irimo kubahiriza cyangwa se gukurikiriza, only deteriorate the insecurity in the volatile region hariya muri Congo, kuko intego zazanye Sadc atarizo irimo kubahiriza no gushyira mu ngiro. Mwibuke neza arikitwa ngo ni the January mid-term report by the UN group of experts on DRC confirmed that the Congolese army coalition is committing indiscriminate sharing, kidnappings and targeted assassination. The coalition was also reported in looting cause and property belonging to Congolese Tutsi and burning down their house. Ibi byarabaye, ibyakozwe n'igisirikare cya Kongo ndetse n'abambari bandi bafatanije. Habaho ko batwika amazu y'abatutsi, abandi barabica cyangwa se abandi baranabatwika. Ni byabereye muri Kongo. Following her official visit to DRC from November 10 to 13, 2022, UN Special Advisor on the Prevention of Genocide Alice Wairimu Nderitu was deeply alarmed about the escalation of violence in the region where a genocide in the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda happened. Mu by'ukuri uyu mujyanama w'umuryango w'abibumbye mu kurwanya no gukumira genocide Alice Wairimu Nderitu yasuye Kongo 2022 hagati y'itariki 10 na 16 kwezi kwa 11. Arebye ibihakorerwa n'uburyo genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 yabaga, abona ko byashya bishyira ko muri Kongo hashobora kwaduka genocide ishobora gukorerwa abakongomani ariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. The rebels are fighting so as to protect the lives of Congolese Tutsi and Rwanda Fonds who are target of hate speech and violence orchestrated by their own states or governments and aided by Rwandan genocide militia called FDLR. Izi nyeshyamba za M23 z'ubwari zo zirwana
zirinda abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi ariko bavuga ikinyarwanda cyangwa se abarwandafone ariko bangirwa ururimi rwabo bagahohoterwa na guverinoma ifashijwe n'abanyarwanda basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 aribo FDLR. The letter was formed in mid 2000. Uyu mutwe usa n'uwashinzwe hagati mu mwaka wa 2000 by remnants of the perpetrator of the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda who fled to Eastern DRC after murdering more than 1 million Tutsi countrymen in Rwanda. Uyu mutwe usa n'uwashinzwe mu mwaka wa 2000 hagati mu mwaka wa 2000 nyuma yaho wari umaze gukora jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ugahungira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. For the past 3 decades, the Rwandan genocide ideologies hiding DRC has been spreading their genocide ideology with the Congolese Tutsi community in the east of the vast country being dead. Vuga ngo FDLR nyuma yo gusiga ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane isa n'iyafashe ideology yayo cyangwa se ndabivuga gutera amacakubiri yayo reka mbivuge ntyo yari bifite muri icyo gikora jenoside yakorewe abatutsi itangira kuyashyira mu banyekongo kugira ngo bange abo mu bwoko bw'abatutsi. Burundi's stance in the escalating security crisis in the east of the Democratic Republic of Congo is a big concern, not only the Congolese people and the entire region, but also to Gitega. Mwibuke neza ko Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yemeje gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya no kurandura umutwe wa M23. Ariko akwibaza ngo ese ni gute Ndayishimiye yagombaga gufasha Perezida Tshisekedi uyu munsi ahubwo urugo rwe akabarirwa rumurashya? When he was the East African Community Chairperson, President Evariste Ndayishimiye of Burundi blundered. He decided to intervene militarily and supported Kinshasa refusal to negotiate peace with the M23 rebels. Nyuma yaho agizwe umuyobozi w'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, President Ndayishimiye yumvikanye mu nshuro nyinshi abumuhuza wa Kinshasa n'umutwe wa M23 kugira ngo hagaruke amahoro. The move reversed the EAC modest gain. The Burundian government sent troops to support the Congolese army in violating the peace processes initiated to help restore peace in eastern DRC, where more than 260 armed groups continue to wreak havoc. Uvuga ngo guverinoma y'u Burundi yahaye inkunga y'abasirikare Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mu buryo bwo kugira ngo baca kavuyo n'akajagari ku mutekano muke ugaragara hariya kwikubitiro habanza kugenda ingabo 260. Ndayishimiye nk'uwari umuyobozi w'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba yakoresheje aya mahirwe n'ububasha yari afite mu nyungu ze mu kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. The 55 years old should have prioritized the EAC's resolution, which emphasized the political dialogue over President Felix Tshisekedi's push from a military approach against the M23 rebellion. Uyu mugabo w'imyaka 55 habayeho ko hari imvugo za politike zakoreshwaga na Tshisekedi. Uyu mugabo asa naho nawazinjiramo
kandi yemera gufatanya na Tshisekedi mu guhashya no guhangana umutwe wa M23 twitwara nk'inyeshyamba, but he took different path siding with the Tshisekedi and option for war. Consequently, the Congolese leader was emboldened. Ibi bisa naho bitatanze umusaruro cyangwa se bitari no gutanga umusaruro, kubera ko ubutegetsi bwa Kinshasa butemera kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23. 2023 mu kwezi kwa gatanu, Tshisekedi nibwo twavuga ngo mu buryo busa naho bweruye cyane yaratangiye kwinjira mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba, ariko afitanye umubano n'ubushuti budasanzwe na perezida w'u Burundi. The Burundian army is the only one operating against armed groups as a part of the force of East African countries deployed since the end of 2022 in the east of Democratic Republic of Congo. Ingabo z'Abarundi nezo z'ubwazo zonyine nk'igice cya Afrika y'Uburasirazuba cyangwa se nk'izigize iz Afrika y'Uburasirazuba zagiye muri Congo mu mpera 2022 zijya mu burasirazuba bwa Congo nyine. Tshisekedi said, adding that there is a kind of collaboration between the AFC force and the M23 territorials. Tshisekedi ubwe yavuze ko ari imikoranire iri hagati ya AFC cyangwa se ingabo za AFC n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. The Burundian army joined the Congolese army coalition Eastern European mercenary local militia groups such as the newly created Wazalendo and the Rwandan genocide groups FDLR, which was founded by remnants of perpetrators of the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. Bivuze ngo ingabo z'Abarundi ziyunze cyangwa se zihuje n'igisirikare cya Kongo n'ihuriro ry'abacancuro b'abanyaburayi European mercenaries, imitwe itwara gisirikare iri imbere mu gihugu yaremwe iri aho ngaho irimo nka Wazalendo ndetse yewe n'umutwe ugizwe n'abanyarwanda wa FDLR wasize ukoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. The coalition is responsible for mass killing targeting Congolese Tutsi, looting their property as well as burning their house. Uku kwihuza cyangwa se ihuriro ryijanditse mu bidakorwa. Intego ya mbere kwari ukwica abakongomani bavuga ururimi. Intego ya mbere kwari ukwica abakongomani b'abatutsi bakabatwikira ndetse kandi bakangiza n'ibyabo. Perezida Ndayishimiye w'u Burundi, inkuru ndimo mbabwira n'yanditswe n'ikinyamakuru yitwa readrexi.com. Perezida Ndayishimiye w'u Burundi mu kohereza ingabo hariya muri Congo yarafite target yuko we na Tshisekedi bagomba gukorana bya hafi kandi bigatanga umusaruro, umutwe wa M23 ugatsinsurwa burundu. Burundian troops are not only fighting alongside the Congolese army but also the genocidal groups FDLR. Ntabwo izi ngabo z'u Burundi zirwana gusa ku ruhande rw'ingabo za leta, ahubwo zinafatanya n'abasize bakoze genocide mu Rwanda aribo FDLR, with the Burundian army fighting alongside the Rwandan genocidal groups. There is a high risk that Burundi's action could reignite tension with neighboring Rwanda. Kukuba ingabo z'u Burundi zifatanya na FDLR yasize ikoze genocide mu Rwanda, ibi byo bwabyo birashyira u Burundi muri risk ikomeye cyangwa se mu ngorane zikomeye zuko
bitabonwa neza n'umuturanyi wabwo w'u Rwanda. Relations between Rwanda and Burundi initially on the rocks have been on a mend of sorts. Murabyibuka neza ko u Rwanda n'u Burundi uyu munsi wa none ntabwo bameranye neza. Hagati muri 2021 Minisitiri w'intebe w'u Rwanda Edouard Ngirente yasuye Burundi Bujumbura ubwo bizizaga umunsi w'ubwigenge navuga ngo byari bibaye ku nshuro ya mbere nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryari ryarakozwe muri 2015 i Bujumbura, kuko nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryabaye mu Bujumbura 2015 ariko rigafuba. Icyo gihe umubano w'ibihugu byombi warazambye no kugenderana biranga. Nibyo hano bavuga ngo in the mid 2021 Rwanda's Prime Minister Edouard Ngirente visited Bujumbura for the Independence Day celebrations, the first time a high-profile official from Rwanda traveling to Burundi ever since the political crisis erupted in 2015. Hanyuma mwibuke neza ko Uburundi bwo bwabwo bwanashinjaga u Rwanda kabakoze kudeta icyo gihe ngo bahungiye mu Rwanda rwanga kubatanga, ariko mwibuke neza ko u Rwanda rwigeze gutanga abasirikare bavuye i Burundi bakaka muri 19 bari baje guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Uri kumva? Baje guhungabanya umutekano w'u Rwanda, u Rwanda rubasubiza u Burundi. Uyu munsi rero niho hari ukwibaza, ese M23 iremera kuva kwizima? Ese FARDC ifite izo mbaraga n'ubushobozi bwo guhangana na M23? Izo ngabo za EAC ziri hariya sezo zifite ubwobasha n'ubushobozi? Ibi rero birajyana nuko imirwano nayo ubwayo ikomeje gukara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kuko rwose ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa bongeye kugaba ibitero biremereye cyane bakoresheje indege z'intambara n'ibibunda birasa kure mu bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru, nkuko birimo binavugwa cyane n'ihuriro ry'ingabo ngo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barimo bisuganya ngo bahashye umutwe wa M23 uheruka kubambura imihana myinshi yo muri teritwari ya Masisi mu mirwano iheruka yabaye mu mpera z'icyumweru dusoje. Ariko muri aka kanya nuko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa bari kurasa ibisasu birembere mu baturage baturiye agace ka Bushanga ho muri lokalite ya Mweso muri teritwari ya Masisi. Ni mu gihe kandi rwose mu ijoro rya nakera ishyira kuri wa mbere ibitero byibasiriye ibice byo muri grupoma ya Bambo teritwari ya Rushuru. Iyi mirwano yabaye mu ijoro bivuga yuko ngo yaguyemo abo ku ruhande rwa leta, abenshi harimo ko ngabo M23 ngo yongeye kubafatana imbunda zeremere n'intoya. Binabaye kandi mu gihe byongeye kuvuga yuko mu bice bya Minova muri teritwari ya Karehe naho ngo harimo kwisukiranya ingabo nyinshi za FARDC n'abambari babo barimo FDLR, Wegina, Wazalendo na Sadc, nyuma yuko ku munsi w'ejo hashize nabwo Sadc na FARDC bakoze inama bemezanya kurwanya M23 kugeza bayambuye imbunda, nkuko iyi nkuru yanatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ariko ku rundi ruhande muri Plaine de la Ruzizi haravugwa ingabo z'u Burundi nyinshi zoherejwe n'igihugu cyabo. Izi ngabo z'u Burundi ngo zavuzwe mu duce tubiri two muri Plaine de la Ruzizi, agace ka Katogota ndetse yewe na Ruvunge. Ariko umwe mu baturage baturiye ibyo bice yabwiye Minembwe Capital News ko atazi umubare w'abagize izo ngabo z'u Burundi, ariko avuga yuko ngo bazanywe n'imodoka y'ibikamyo 7 cyangwa se bazanywe n'ibimodoka bya gikamyo by'amakamyo 7 by'igisirikare cya FARDC. Ati rero ati Katogota na Ruvunge hageze abasirikare b'u Burundi benshi,
umubare ntuzwi ariko bazanwe n'imodoka 7 z'amakamyo. Amakuru yatanzwe ku rubuga rw'umurundi ukora mu ishyirahamwe ritabariza abarundi bari mu kaga Pacifique ninahazwe, yari yatangaje ko leta y'u Burundi ngo yongeye kohereza ingabo nyinshi mu burasirazuba bwa Kongo, avuga yuko aboherejwe ari 614. Abasirikare 614. Ariko umwe mu bayobozi ba M23 yabwiye Minembwe Captain yuzi ko ngo badaterwa ubwoba n'ubwinshi bw'ingabo za Kongo, ko ahubwo bafite kuvanaho ikizira mu baturage baturiye mu burasirazuba bwa Kongo. Ati twiteguye kurandura ubutegetsi bubi bwa Perezida Tshisekedi, turashaka gusetsa abaturage bagize igihe badaseka. Uwaganiriye na Minembwe ko ku ruhande rwa M23 yanamije ko ingabo zabo zihagaze neza ku rugamba. Zihagaze neza ku rugamba. Ibi rero iby'inkuru y'abasirikare b'u Burundi uko leta y'u Burundi yohereje abasirikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, na M23 ikavugwa kwambura FARDC ibice bitatu mu nkengero za Minova. Byavuzwe yuko Burundi bwohereje abasirikare 614 nabikomojeho. Iyi batayo rero ngo yahawe kuyoborwa na Lieutenant Colonel Aaron wari usanzwe muri Kivu y'Amajyepfo, uvugwaho kandi ko akarishye ku rugamba. Nuko iyi nkuru ntiyashumwe mu basirikare b'u Burundi nako Prito nkesha Minembwe capital.com babarire nayo ikesha umwe ngo mu basirikare b'u Burundi babarizwa mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abivuga. Ariko mu busanzwe mu burasirazuba bwa Kongo habarizwa batayo 8 z'abasirikare b'u Burundi, aho bivuga yuko imwe muri zo batayo yaba yararasiwe ku rugamba, barapfa bose barashira. Abapfuye bafatwa mpiri, abatarapfuye bafatwa mpiri, ndetse we hari n'abarenga 150 baburiwe irengero mu rugamba rwo mu kibaya cya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo. Ni hano hakorya rwose hafi aharebana n'u Rwanda. Ariko ingabo z'u Burundi zoherejwe mu ntambara bahanganyemo na M23 mu gihe abasirikare b'u Burundi benshi bahunze bava muri teritwari ya Masisi bahungira Minova. Hakaba harandi makuru avuga yuko aba bahungiye Minova ngo bahise bakomeza guhunga, ni mu gihe kandi M23 ku mugoroba wejo hashize rwose nkuko nabivuze bari barwaniye mu nkengero za Minova mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero M23 imaze gufata ibirindiro bikomeye byo mu nkengero za Minova, ari byo Kituva ndetse we na Jangwa, ndetse n'umuhanda uhuza Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ku munsi w'ejo rero hashize nabwaga n'isaha z'umugoroba nabwo habonetse abasirikare benshi rwose bava Iminova bagana Ibukavu ku murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo. Bikavugwa yuko aba bahunze bava Minova ngo barimo ingabo z'u Burundi. Nguko uko bimeze rero ingabo z'u Burundi. Ejo bundi Ndayishimiye yavuze yuko nta musirikare n'umwe w'u Burundi wapfiriye muri Kongo, ariko uyu munsi hongeye kugaragara abandi basirikare bongeye kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi icyoba rero igoma ni cyinshi nyuma yuko M23 ifunze amayira yerekeza muri uyu mujyi wa Goma. Ubwoba buracyari bwinshi kwabatuye umujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Baravuga yuko ngo bafite ubwoba bw'uko bakomeza kubaho nyuma yuko M23 yigaruriye inzira hafi ya zose ziyinjiramo. Kuva kwa gatandatu tariki 3 Mutarama, inyeshyamba za M23 nizo zigenzura umuhanda uhuza umujyi wa Goma, Sake, Shasha, Minova na Bukavu. Nimo gukwiza imishwaro ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Uyu muhanda rero byibura uri mu mihanda ine navuga ihuza umujyi wa Goma n'ibindi bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uwa Goma, Rushuru, Butembo ari nawo ujya ukanava Ibunagana. Goma, Sake, Masisi centre na Goma, Sake, Kichanga. M23 byibura iragenzura imihanda 3 muri 4 ndetse n'ibice bikekije. Uyu mutwe ku ruhande rwa uvuga yuko kwigarurira iyi mihanda
biri mu rwego rwo kubuza ingabo za leta nabo bafatanya kugezwaho ibikoresho bya gisirikare bikunze guturuka i Bukavu. Hagati aho kwigarurira umuhanda Goma Sadc Shasha Minova Bukavu bisa n'ibyateye impungenge nyinshi cyane abatuye Goma, bijyanye no kuba uyu muhanda ari wo wonyine wari usigaye unyuzwamo ibicuruzwa bijya muri uyu mujyi, by'umwihariko ibyo kurya. Abaturage rero bagane na BBC bagaragaje impungenge z'uko baza kuza kuba. Emile Bolingo utuye mu gace ka Mugunga Igoma ati dufite impungenge n'ubwoba, ati ni byinshi hano. Niba M23 ifunze iyi nzira, ese twamara iminsi ngahe tudafite ibiryo ko byose bituruka hari. Bivuga yuko rero imirwano imaze iminsi ngo yatumye imugunga haza abaturage benshi ba Sadc no hafi yaho bahunga, kandi ko rwose ibintu ubu ngubu ngo bisa naho byazamutse ku isoko kubera imirwano. Nguko uko rero uko ibintu bifashe bimeze. Ariko inzobere mu biyaga mu bya gisirikare zihuriza kuba M23 yaba igamije gufata inzira zose z'ubutaka zerekeza Goma, maze ikaniga uyu mujyi ntubashe kugeramo ibikoresho biremereye bya gisirikare n'ibiribwa kuri rubanda, mbere yo kuwufata nta mirwano inabayeho rwose. Kugeza ubwo imirwano ikomeye iracyajya mbere hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo. Kuva mu gitondo rwose cyo kuri wa mbere, amakuru avuga yuko ingabo za leta ngo zaba zisubije Shasha, gusa ariko nta ruhande n'uru na rumwe muzihanganye ururemeza iby'aya makuru.